Whakahokia mai te mana ki a mātou ki te rahurahu i ngā mauhere me o rātou wāhi noho. Koe rā te tono, anga kai te aki mauhere. He whakatika ki tētahi pere ka whakamana i ngā apiha whare here ki te whakamahi ua rātou mahi. Kāre te pāti Māori e tautoko ana i taua pere. Ko tōna pānui tuatahi ki rō paremata i tēnei wiki, ahakoa tōna tūranga hei menita tautoko i ngā mahi whakatika, kāre rawa apira Sharples i paku whakai. Nā, ki mai te pire kia riro mai tēnā mana a te tākuta ki ngā tangata whakahaere, apiha whakahaere kaupapa whareherere, e kei te he tēnā. Hoi anō e whakapono ana tētahi āpiha whare here o mua, me whakahokia te mana ki ngā āpiha ki te whakahaere tangata mau here ka tika. Over the years, all of those powers have been eroded away, and so now prison officers are really frustrated that they can't do their job without having those powers to be able to do those things. Mā tēnei pire, ka tae ngā āpiha te huaki mera, tirohia tangata, mahi tau tāwhi toi, me te whakatau i ngā take hauora, kai te ki mai etahi, he mahi takahi tangata tēnei. I can't actually see how it does. When the prison situation, they're living in close quarters with other prisoners, so they're looking for the staff to keep them safe. Nā te rahi o ngā mau here Māori, he a wanga tō etahi mua rātau tikana, ka papa nā raru ki a rātau i te wāka hokia ki Wainganui i te wi whānui no Hawaii. Me he mea ka āheinga apiha ki te tango kākahu o tētahi atu, ka pai, ka tīmata mai rātou ki te whawhai pēr, aua. He oi mona ia nei, ka whakahaere hea tonu hea e Anne Tolley i ngā mahi waihotea Judith Collins mōna, mai tērā wāhanga o te kāwanatanga, me tāna hia ki te whakariri whare here, mo te noho umanga ake. Pēata Melbourne, te karere.